Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün yanvarının 17'si çarşamba günü. Volodymyr Balukh üzerinde geçirilgen mahkeme Ukrayna ruhunun sarsatılmağını tasdiklay. Böylelikle Ukrayna prezidenti Ukrayna faalini Kırım'ın işgalci mahkemesinin çıkargan hükmünü izatladı. Facebook sayfasında Petro Poroshenko kaydetkeni gibi Ukrayna Kırım'ın ve Yarımada'da kanunsuz tevkif etilgenlerinin azat edilmesi için küreşmege devam etti. Volodymyr Balukh'ны Tunev'ın Kırım'da Kiev Patriarhlığı'nın Ukrayn Pravoslav Kilsesi'nin baş papazı Vladika Kliment Kırım Tatar faalleri, meclis azaları ve kurultay vekilleri ziyaret etti. Bunu UA TV telekanalına Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Rifat Chubarov bildirdi. Kaydetkeni gibi işgal etilgen Yarımada'da Kreml tarafdarlarının basımına bakmadan Ukrayn siyasi milleti teşkil oluna. Bunun onun evini mahkemeden evvel Vladika Kliment, Kırım'da Kiev Patriarhlığı'nın Ukrayn Pravoslav Kilsesi'nin baş papazı, Kırım Tatar faalleri, meclis azaları, kurultay vekilleri ziyaret etti. Onun anasının yanında ediler. Bilgeniniz gibi Kırım'da şimdi güçlü insanların konglomeratı peyda olmakta. Bunlar hem Kırım Tatarlar hem Ukraynlar. Onlar hakikaten Ukrayn siyasi milletinin aksi ola. Ukrayna Tışkı İşler Nazirligi işgal etilgen Kırım'dan 6 Kırımlı'nın kanunsuz Yalta Hizbut Tahrir davası iştirakçilerinin Rusiyaga yollanılmasını tasdikladı. Bular Muslim Aliyev, Emir Hüseyin Kuku, Vadim Siruk, Enver Bekirov, Rifat Alimov ve Arsen Japarov'dır. Olarını Kırım'ın işgalci hakimiyeti terrorizmde kabatlap, sahte siyasi işlerini açkan edi. Rusya işgal etilgen Kırım'dan Ukrayn vatandaşlarının kanunsuz tarzda Rusiyaga koçurmasını toxtatmalı ve derhal olarını Ukraynaga kaytarmalı. Bu Ukrayna Tışkı İşler Nazirligi'nin talabıdır. Ми хотіли ще раз наголосити, що відповідно до міжнародного гуманітарного права. Şunu da bir kere kaydetmege istedik ki halkara gumanitar hukukuna koyayım. İşgalci devletinin öz mecburiyetleri var ve o işgal etken devletinin vatandaşlarını tecavüz devletinin teritoriyasına mecburen koçuremez. Bu yasak bir şey. Halkara mesuliyeti var ve elbette ki bu gibi hareketler halkara mahkemelerde Rusya Federasyası'na karşı açılgan işlerimizde delil olan. Bunun ile hem Rusya tarafından bu ameliyatını toxtatmak hem şeriklerimizden kanunsuz hareketlerini toxtatmak maksadıyla Rusya'ya karşı basımını artırmağa talep edecekmiz. Yukarı Rada Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin işgal etilgen kısımları üzerinde suverenitet ve toprak bütünlüğünün gayridan tıklenmesi hakkında kanun lehasına bakmağa devam etti. Şimdilik kelgen kararının 700 düzetuvden 550 danesi bakılgan. Якщо ми приймемо закон про основи державної політики щодо забезпечення державного суверенітету. Bu kanunu kabul etsek ve Rusya'nın tecavüzcü devlet olarak tanısak, işgalcilerden başta BMT barıştırıcı heyetinin erkenine Rusya vekillerini kersetip olamaz. Çünkü misyanın maksadı işgal etilgen teritoriyalarını Rusya'dan azat etmekten ibaret. Böyle alda misyada iştirak etmesi mümkün mü? Kataloniya parlamenti былтыр dekabr ayında geçirilgen müddetten tış saylavlardan son ilk sefer toplaştı. Sesiyani İspanya baş naziri Mariana Rajoy çağırdı. Kun tertibinde Kataloniya hükümeti başının sayılanılması dura. Bu vazifege regionun sabık lideri Carles Puigdemont geçecek ola. Şimdi Belçika'da bulunan Madrid'de deyler ki Puigdemont sayılanılsa Madrid region üzerindeki nezaretini saklamağa devam eder. Hatırlatam, İspanya prokuraturası Carles Puigdemont'u devlet hakimiyetine karşı isyan gösterivi ve büdjet vasıtalarının suistimalında kabatlay. Çiberek, şurpa, baklava. Bu aşlarını herkes bile. Halk öz reseptlerini mukaytlıkla saklap nesil-nesilden beriyedi. Onların tadını tolusuyla bakmak için Kırım Tatar restoranlarına sıkı barmak gerek. Bu gibi restoran hakkında bizim nevbette levhamızda tarif etili. Musafir. Kiev'de seyircilerini Kırım Tatar yemeklerinin sıylagan popüler restoranlarından biridir. Restoran serlevasına göre paytaxta musafir olarak sayıla. Rusya'nın 2014 senesi Kırım'ı işgal etkeninden son Bahçesaray'daki musafir kapatıla ve tesisçileri Kiev'ge koşmege mecbur kala.
It wasn't easy. Қолайды гіледі башта ен бұйық мұхлислеріміз ғайет мұлайым құмшуларымыз еді. Эсасен украинлер пек мемнун едік. Сонра қырымтарларны насыл желпәті білеміз деп түшіндік. Менімже ен мұйым адым жанлы шекілді ойнаған челғыжыларны дәвет етмеміз олды. Ресторанын açılışından 2 yıl sonra musafir rahmetli oldu ki, kenişmemek çaresi kalmadı. Seyiplerden aytқаны gibi bunun 2 sebebi var. Güzel takımışı ve tam aynılıktır. Вкус блюд мы знаем, потому что... Aşlardan lezzetini bilemiz, çünkü ailelerimizdे er vaqt pişirilеді. Ve biz balalıktan bu aşlarını pişirmege alıştık. Onlarının dadı nasıl olmak gerekligini bilemiz. Ve mında restoranı açkanda Kırımdan aşçılar takımını getirdik. Ve onlar mındaki aşçılarımızны bu aşlarını pişirmege öğreteydi. Aşçılardan biri Urdunlu Muhammed. Kırım tatar yemeklerini endi onda restoranda pişirmege öğrendi. Deyki en popüler yemek çebirektir. Yağda kavurulgan kıymalı börek. İçi başka da olabilir. Все популярные, все заказывают. Әрбір чешеті популярдыр. Әркес чешет сойларны сымырлай. Этлі, қашқавалы, пенерлі олсын. Бір чеберекке 50 грамм қымыр, 60 грамм эт керек. Бұл бір ингредиент олса. Эт ве қашқавал олса есе, ичи ярым-ярым бөліне. Базда эт чоқча, қашқавал есе біраз ажжа қойыла. Умумен 70 граммлы чеберек ола. Біз оны қавырамыз. Башлайық. Lezzetli yemekler imiyetlidir. Ama sahipler restoran ziyaretçilerinin özlerini Kırımda, Kırım tatarlarının ise evde gibi hissetkenlerini istey. Bu, Kırım musafirinin ziyaretçilerini endi Ukrayna azat etilgen Kırımda kabul etkenine kadar restoranın yedek kopyasıdır. Синоптиклер ярын Украина бойынша ава шарейтлерінің бозулачағы қында тәнбиелей. Укргидромет меркезі білдіргені кебі жұма ақшамына кечер гежесі Украинаға Романия территориясындан күчлі циклон кіріп, бұран қар яғувлары яғмур ве шидетлі рузгерларны кетірежек. Чернигев, Сумы, Черкасы, Полтава, Кировоград, Одесса ве Миколай вилетлерінде күчлі қар яғувлары ве боранлар бекленілі. Қар ортусы базы ерлерді 40 сантиметрге етежек. Киевде қарарнен 20 сантиметр. Днепро, Запорижжя ве Херсон велеетлерінде күчлі яғмур ве қарнын яғмасы тахмин етілі. Ел суряты санееді 25-28 метрны тешкіл етежек. Киевде саба яған қар себебінден yollarda бір чоқ теканықлық пейда олды. Шерінің бұтун қысымларында. Укргидромет меркезінің мәлуматына көре, бұл 2 күнді ваманда пайтақта сыла қар яғажақ ел күчі санееді 20 метрны тешкіл етежек. Боран ве yollarda бузлавуқ олажақтыр. Қар яғуы тынғанындан сон пайтақт акиметі шерге юк машиналарының кірішіні мұсады етті. Украина баш назиры Володимир Гройсман назирлер кабинетінің отырушында айтқаны кебі, yollar вақтында қардан темізленілмесе, район мемуриетлерінің yolбашчылары вазифелерінден бошанар. Февкуляде вазиетлер бойынша девлет хызметі иш режимінің құветлештірді. Девлет хызметінің малюматына көре, Украина yollarында мушкуль вазиет йоқтыр. ДСНС готова допомогти. Февкуляде вазиетлер бойынша девлет хызметі ярдым әтмеге азыр. Ама иш бұл вазиетлер или эсас күрешні ерлі әкімет алып бармақ керек. Техника бар, яқарлық бар. Талап әткенім, мемлекет бойынша велиет район мемуриетлерінің yol башчылары ишны зарыри тарзда азырласын. Біз әвелден сізге хабер етеміз, шымды есе әркезнің өз ишны япмасы мұйым. Для забезпечення проїзду на дорогах залучено. Украина yollarında nakliyat yürüyüşünü teminlemek için bugün 1300 dane maxsus техника ve 1800 Ukravtodor işçisi celp etilgen. Kiyev'de yollarını 600 kadar değiştirici техника ve kararının 4000 işçi temizley. Kıyın kısımlarda hizmetimiz nakliyat çıkığı için 4 maşınını koygan. Урметлі серджилер, бұды қиқаға бұл сонки хаберіміз еді. Дада чоқ хаберлеріні сізлер Украин форум сайтында оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көріш кенже.